Yo, menua abaya akitami. Bebre e friend no dosiado. Me wa haban bi wa ha. Yen ebefo ye friend michi. Ebinum so friend no tete malema. Pese nyak pepe. Dare makpowe. Na kanfo friend kaka pempen. Yen ye friend no jongbale. Ye wanu mabia ye friend no baifo anoma. Yen ye friend no ebefo friend ajeka. We be chiro free. Yen sankofa yen nananom amamre. Very funny actually for your mama kwaba and then so Edeba Kabacha TV so say and your first time at Ocean station here Kabacha TV near I was say Oyani say over subscribe to channel no na afi watching kakra we say edon beba e ase ho natural safety and echo video for bia ya de beto yen channel no so no only first person na usa ebeka afi so your Facebook ni say Kabacha TV ni oba ni say oba like page no like page na afi watch share video no e de ama woma o de won din kita won di our Facebook ni so na afi benefit and answer for so a wonya and if ye na do same and answer TV station hu omoso omanya sa emfaso enebi sanso e na ye TikTok ne so e Kabacha TV and say onu so o share video ni wi na wa share na wa jaw comment e de esi ho e de amaye ne e wo say ye ma hu emwaye no e de emwaye ebe ma hu ebutaya e da sa dwumadi echi eni say emre bia ye twemu no anase Ghana ashase anase Africa ashase no yenem se amamre amanie ene ahama edru edwumedi ena nananom edidi dwuma ye hu se esi wom yie mretiawai mu ye ene nkwala ya ba as youth ye free amamre no sanse efi se ya fa bebia tra ewo wiase nti yensua ye na amamre ni biom there be Kabacha TV ye edi ato ye hu se de ewo se ye kọ wiase afa ne nyina anase Ghana na ye nchichi oman no mu na ye ni impanyimfo edidi nkomo woma omu ni amamre no ono omu ti amamre na se woma omu kire amamre na yetimi ti ase na ye hu mu benefit na emu faso no ewo se ye bompi wom na ye ni wom edi nkomo se na be ya ye besua ade edi frentin eno nti sa amrewi jumedi potia yedi ewa ha no na yedi atodwa edi amount no aboafo abre nyina omuta ye chia yedi jumedi ebremu have miracle soap soap bia soap papa yedi ahama edru makomako 47 na akambom edi aye sa semine se owo ohaw bi aye promise and fail miscarriage obi promise wa che na emba sa seminar we ebetimi ede aboa empo se uton wade na yenton na se niama enkoyi ewo abrabo mu a wo de to have miracle soap na fe yusu a wa obehu benefita obenya ede fe sa soap we mu ne ewo ho ni se soap no any market soap no ewo yen papa a eye have Kabacha na so eye and it is a friend ono ankacha be chio baby a obenya semina no na wato na afi nshishe ya ewo semina no no de atudwa e de ama na wasia na fe no wahu se na ewo se uyusu semina no and it is a upesa semina e bia mesre se obefre yen papa kasa ewo 0244 25 39 26 0244 25 39 26 and answer 0206 68 42 41 0266 68 42 41 na waji inchechemu e de free yen papa ho somebody dey try mu emerita we bi yakona ye ba ye ni ye papa e be start edi nkomo and as train sma penyo for sama makwaba bio Edeba Kabacha TV so ye da wase se wajibre amayen akoji aboafo nkrato aba afi emre do se ye bebo apenya papa na afi eni enkomodie a ene nyenti ayewa ha no ye di ahyase nyenti ayewa ha potin ni se ye nana emi se ye sua o kire ahamedro ache pan enti ene so yabo apen se on kire nyama mako mienu ene fa ahama ewo yentemo so a ewa ha enuti ena yabo apin ya papa ena anope nti baba ma akwaba Edeba Kabacha TV so yo mejimo so
bibia boko de bibia ye boko ye ho ye ejidi se wo so wo pom ye pa oh me ho de den ti se ko tablosh na no more than romantic okay yo enti ye dada jume de ya amamrefie eni ahamedru adesua no na ene so emira so se ye bo pe wona ncheche mienu miensan bia wo ema yen eni ye na hwefo no wo de atodwa e de aman enti na ye wa enanope ye ho se ahambebre egu ha na mu ncheche mu e wo mu se ebetimi aba se wo be ka se amahamedru yi de wo hu bi da ye papa a kire da da bi ne wo mu ni se eda bi a ye beba ni nchen no e wo mu se ye the same ahamedru a wo ne mu eda bi a ye beba ha bia no adekire fufuro na efa sa ahama edru nti se wo hu ahama bi wa ha eye ade bi a wo hu bi da wo de tamukuchu na esua ade a ye papa epese ochire se ochire we a obehu se nia ochire no eye different change se nia ochire e de betwe mu ti ye papa ahamedru a ego a nti a ego a eni ejumadi potia ahamedru etumi ye now the emotion mu e de amai yo menua bema nia wo mu ni se amanfo bebre a ene na obehu me no good eden no eye togbe havon kabacha okay Oba Traditional Healers Association Vice Chairman Adima Eastern Region Oba Asojamaya Chairman Adima Asojamaya ena Oba Ahimfuntem ewo Epe Traditional Council of Asojamaya okay Sanya President and as a Chairman Adima on nti the brain de bebre isi ebe kan dajibe boy nti ebe di kan akopem aban ma egu ha ene no ehia se ebe tibiaba okay gonim se aban de nyankompo anase ye na ada roma no mo di cheme okay nti me kan menem ni aban betimi aye yes yeah okay enti mama enkos yo menua aban akitami bebre efre no dosiado ebinmu frɛ no magbazonli okay menua eye cancer edro papa say cancer edro yes wow se wuti ho ne ye ka kiro se cancer ewo wo body mu anase wa hu se de bia wo mu ye wo ya anase wuti ho a wuti mu se wo baby ta ye wo ya bebre ya eya haban ti haban we nua nenum nsuo no anopa ewia anyomre nyakobo be fa haban we so asa yare ne be kokra wontinka okay anase o fili pompo e wo baabi a yam sa haban we fatoso ebe shi kra okay anase uti ho na wo fili se oh be kotodwe anase mechi hanom ye me ya yam haba we fa srasra so ma mu fa massage ho ma wo ekwa emba biom okay nti aban na ho de no alright eye juma bebre se me se me kan adaje bebo me okay awo ni nua mo no ye wo bibi wo ho aye de be kan anase ni kwa na benua we age ni nkwa na obenua okay na so de bia ya me kan me se aha ye kwa ho eye edro papa obinya cancer awo ni nufu mu nso a we unum na wo disra echa be say 3 weeks untinka bibia be kokra sanity okay we ye na san ko de na chese bibi techiri ndi ehu be hia se ko wechi le ko bisa de na hwese de na koso okay yeah sanity yeah yo maba me wa haban bi wa ha yen ebefo ye friend michi ebinum so friend tete malema okay ena mi wo ba ko nso wa ha yen ebinum friend pesempese aha sam pesempese we se upe uniama se enkoso a ube kan sa haban mienu abom okay ukabom a
Ewo bibi wo ho a wodi begum wapusa fine ewo bucket mu wodi gum na upusa fine na wodi kobola so anajo na wodwale a sey musu sey san bi na ma woni ama nkoso a abekoso ye sey wo chiri na sey wonteme ma na wo ma ye wodin ye betimi apɛ sa nufotia we ye frɛ no nyakpekpe we em se mre bi twem me kan sɛ obi wu na sɛ wan wo ba ono na edi gya ne kwan okay enti ye di nyakpekpe we be si wu wadan mu e wa ha ya bo wudin e di ama no na ye di ahaban no e di adwale ukra e se di ukra be hye nyakpekpe no mu ye di ahaban no adwale no e wo bola so 7 days o problem a wo no e be ko adentina eye bola so na wo so okodu aha nyama boni bia e wo hu no ye tuegu na se be tu nyama boni nzugu a hanfa na de go bola so ya okay ye yu nyama boni bia afi hu no ye yugu bola so a na wo hu ato okay sa na tie okay mi wo ahaban bi wa ha yen ebe fo frɛ no dare makpowe ana kan fo frɛ no kaka pempen sa haban we me chiro koti na haban baako 16 pemeko nkitenkite no beko shirawa no pe baako 7 okay pe asichire obuo de no baako 7 faka side we ho de to alata samra chinwe moto okay ani nyama mebubo nyina chi ho nyina moto never fra alata samra no we be chiro free bonus dwale for 7 days udwale ni 7 days a umusu oni esan ni boni bia e wo hu bia na se boni bia wa ye no ebeko okay nti o se enjoy no 7 days 7 days nipa na adware 7 days na se me kan 7 days a e bia amanfo bebre nti ase e 7 night aha okay e just na jofa ana obedwale udwale na se bi ka tugu e just udwale ni 7 days na so betimi asan dwale biom de ende agi afi ba kwa chi 1 year time okay and now betimi asan dwale yen dwale no continuously okay sana tie adentina yen dwale no continuously nipa baako 7 ene wo wiase on betimi adwen ho adwen bone wo betimi a chere sa nipa baako 7 no ye wo difference no eye mienu pe wo wiase se nyo oba na obema okay ena nipa no nso afi kwasiada akosi juada anase juada akosi kwasiada no enyina eye 7 pe obi ani ho a ne da ebru sa 7 days no so okay nti obia ati asase so no se nye kweju a na ye kwamra se nye kwamra ebe ye kweku anase ebe ye yaw anase kofi kwame kwesi okay odi azie okay ye nyina eka ho bi okay nti we 7 days na we obi bia obetwen ana fiaba ansa na obetimi asan dwale biom okay ya sana hotie ana sa kaka pempen se obi bodam anase eye ni se bodam enikan sa kaka pempen we asie no ana me de sana yale asie no ana me de sana yale okay niama eka ho no o fremia be chiro busuma edue mu abro okay yewo ahaban kasie bi wa ha se me se meka ho asem a adaje beboy okay ahaban we mitini so ade masole
yen ye frɛ no jongbalan yen ye frɛ no haban we jongbalan sa haban we so na mamre kwan so na bayifo edidi sa haban we omu plate a omu didi muni wow enti sa haban we na se wo ye amamre ede ma bayifo na nka ho a ya je sa kakakra sa haban we ewa mamra ye betimi aye na se uwo kumanse o uwo boliga uwo abrochi o asa beyi hawa ye de haban we be ye amamre anajo no sa beye na o hawo no ye be frɛ no ya bisa no boni a wudi aye no se ko kachire ya den eni enyama no na onjai wakwan ma wo sa beye no eboboy amane so mu ye group 20 o 30 o 100 o omu nyina beboy amane ebeji ogwan ebeji nantwi ebeji aponche na ya be kachiro utimi ade ma wo omu abe kire ade a yenye mfa ma wo na wo honto ejese mre bi twemu no abaifo no bichi won a omu abe jura wo good nanzo ene yenye ne gidigidi ye frɛw kra no anasa abaifo no ye frɛw na nia ntia omachiwo no eye den a wo na wo bepata wo okay se papa mu boni mu na mo chiwo dia ne ombejiwo na mo agya wo no wo na wo besere okay aje say akoba no wa mamre kwan so say obi a wode sikan ade ato mrem obi a wode sikan ade ato mrem sa wo hwe a haban ni okay obi a wode sikan ato mrem na say wo boda so ana say wo kada eden na obeyo odi se kan be twa umremu nti nya obeye ni se chew na obepa okay nti abaifo chiwa ndi ho achenje oti ase na se dua we na ba ni na ba we ye wo dua bi wo ho a ye ebefo frɛ ne leafy yes na brofo efrɛ sa dua ba ne hu no ana se temple incense okay so the sa incense no eka sa haban we nia seed we ana say na ba we nia awo pa ho na do na jo nim say we huhufi ana say be ha no a wo de fakakra gu eja so de fetu ne dem na nye wisie ti say incense no e wo dem ho wapam sa hunhum no edefi ho o ntimi nya osutumi okay we etimi ede na aba no etimi chi ne moto ede fra nku a wo srem okay utasra wo de beye wado kwanta mo apai eti we no nia air dry na obeyam anase nia air dry na wo de beye okay nanso nia hia ni se omu hia bibi se wo be pata won na wan pata won na wo sra nku no se wo de pam won a omubufu a nyom te ye ni se o be yi we fi yase kura na je se wo challenge won okay so what you say nti aban e wo tumi papa nti nia obeye ni se o se opata won na wa yi omunsa anase boni bia omudi ayo no wa yi omunsa afi wo ho ama wa kwan mu eda ho okay sa ana mamre kwan so no okay we mi si me kira de efa ho a adaje bebo okay eche se abeye ha niama bebre anase o ha onipa bebre a
yɛtimi de ahaban we meko nketenketen ye wanuma bi a ye frɛ no baifo anoma yɛn ye frɛ no ebefo frɛ no agyehe ani niama binumu a ye de bɛfra ye de akye moto ye betwitwa wodwente baako saa na ye de show moto abaifo testiwa nwankasa manya ne ba bi akọ wow e wona mamre kwanso okay sanso na haban we se obi anya kaka e wona no mu a kaka se obi a nisin ye ne ya no asie no utu na wa hata ewo a now the banchi ankasa yedi ni hu na ye wi a anase to banchi na yen sinsin egu fam no anase di map ponchi ni ni akika no fa ka ho ne nua de fa kan we kakra tom manipa ne empu anase onsisa wonanom me nua sa yale no ebekọ embebio okay yo inti ahwefo yeni yen papa Togbe Havoc Kabacha ene edi ene nkomo otwe nyama ba kumienu ede fa ahamedra ochecha ade wo ho a menu ye benefit edi efremu se ene your first time wo hwe station wo hwe Kabacha TV tinyame ni se obe subscribe to channel no o subscribe wi a wo de nya atuwase when say edom abeba e wo screen asi no wasamia edom ne so fiti ene eko video fufo bi a de betu yen channel ne so no una wo ye first person na wo sa ebeka afi so ye wo Facebook eno nso Kabacha TV like page no share video no na afi jai wo comment emfa to emfa mai ya be kinkan emwaye bia ewo ho no ye de sa emwaye ne e de amao sanso ena ye wo TikTok no so share video ne emfa mai na afi jai wo comment emfa to ho na afi jumedi potia upese edi emao no o jai wo comment eto a ye be di hu ejuma e di amao sa me de ye twa ye hu emirate a be ye kona se ye ba ye ni ye papa e be wie krakra na ye di ena jumedi no aba ewe twen suma ye ba sisia so ahwefo ne mpanyfo ye mama kwa babiom e de ba Kabacha TV so e da basese mwagibre e de amaya kwaje ye na krato aba ye ni ye papa eba ebe wie krakra papa na o ka sansa na ye ko break nti ye pese otwa jomedia oni edi ni so yo ye wa haban bi wa ha ni din bebre okay so hwa e ba ko 7 unya ne sia eboa nipa 7 e wasase so nyina e cover o nyina so hwa ya haban bi a yen ye frɛ no aviachi ebinum frɛ no kpɔchi ebinum frɛ no huma ne din dia bebre menua sɛ woniama enko yie ya haban bi a ne ho adwo sɛ hwa ebiadi ne nyina ye 7 okay menu asa wo ka kra na woti nia ade animu yi na wabobo no fefefe na wo de ahye ka no baabi ama obi ehu a anya de a ka don betimi akoso accident adentina wo se nia edi enim no na aha so wo hwa we ena okasa we no nyina ati okay eje wonu na ya de a edi kan okay nti onu ena ya panyi edi ma we no nyina ewo amamre kwanso nti wusuma kola wasuma wa wosere usuma panyi a wasuma pa nti sa na tie nti se woniama enkoyie sa haban ya pese wo hu nto o ba bia wo bia wiase ba bia wo bia
ono nso ewo na mamra ye edima saa no fotian yedi ahaban bi a yen ye frɛ no gbalele monu jafam yedi kan ho a ejuma eye wasase so no edoso adi kan yedi dwale sadi we ewo wodin mu ni akoja atubola so a boni bia ewo hu afin bia ewo hu no ya pepa afi ho se nimti se nipa no eni oman mu so ni ehia ni se ebe hu ne din okay se boni nti ena obi awo ne din oti ase ni ehia se ebe wo odin eni ba bia woti okay ye edi aboa wo ebe ejuma okay ena sa haban we wunya ne se na se usre obi ade na unse nipa no wo wade do na on pese wo de be ma wa menua wo be pe no fotian we na wo de sa haban we e wo niam bi a wo de be fa ho wo be dwale no wo niam bi a wo de be fa ho na wo ti sa haban we nyina na wo de ka ho na wo chichiri nya na wo boni pa ne din a eje se ejina ho e de manipa wa chichiri nyina ewie na se upe adeni fini bako no ho a ne ahia se wo de be kwa akosie no wo edwale anase bebi a eho aju nipa no de ade ne be ma okay se wo di dwa na se enkoyi a na wo ye sa mamre no wo be kwa akosie sa de we wo ekwan a obi afa so wo be kwa akosie do ho alentina wo se kwan a obi afa so na wo se okosi sad wo sie ne wo ho a kire se amanfo be dam kwan so aba ba bia wo bia okay obi abe nam kwan so ahwehwe wachi kwan ba bia wo bia on be ba ho ya mamre kwan so okay enti se upese wo ha obi nso a saa de kroya ewoniama wo be ye de ama no na haban so eye different it is a high kwan ho nti manfa na haban amra okay na se wo ye na wo kosie no wo mosie a ege se wo de nipa bone nti onu ehu hia nti na manfa na haban amfa mba no nti eya semboni kotoku papa wom bone so wom nti eya haban bia ebo ade pa bebre okay we na haban ejuma ede no semisima kirewa intimi nsole amfi hane nti emre foforo betua so ade ama okay patron bese misa asemba kupe na afi yedi ene dwumede ne abawe sa ahama we yeah masua anase mahu ade ba ko bi ewo ho a eya eye me nwanwa ana me nso minti ase ti me pese me bisa me nemisa bia obi nso wo wa onti ase ti me bisa ho me hu se sa ahama we yeah eye bia obekọ yedi nipa ne ekọ esieye yeah eba ansana omubera efi ho sabe ahama we omu di shin so ndi ruru omu nsansana menya anase me ba men kasa embre se me ka se afin bia ebe kan bia no we ayi fi ho okay enti ebia na nipa no ya bonu dua ene wanya ne bebe ko nanso wo nim wadi akire nti ehu hia se obeyi bone no na se obeyi safie no afi wo ho ebia no se onipa da akoye kronfo akowia obi ade ene edi na akohye omundi na akoja nsuo bi anase bosom bi na se bosom no be kuno na ye hye we edi to kwan so oba na wuru wonsa wuru nan that is a boni no anipa no be koye no wonka ho wayi fin afi wo ho okay nti eye ahaban a ejura nipa boni bi a wafam okay boni bi a wafam nanso nananu mu ye no wa mamre kwan so nti enne utimi hu se o yesi we ko yi ase okoba ye na no wuye etimi si bebre ebia onipa ne musuo no
anase niama wa ye wasase so no wo de fini bi abeka wo ebetimi ayi wo afi asase so nti ahaban kasie bi a betinu so ana masole okay besi me kiro niama ahaban we betimi aya edoso keke okay sa wo pese wo ka nkrofo bi ebomu a emfa ne se obi akopa wo yire na wo pese wo gi oba no edibra wa famu a wo beti ahaban mienu we wa kiro oba ne din ene be ma ne din okay ewo pipa so ta wo de ahye ntem wo de ahoma ye de botre no wo be fa de aka ho wo be chichire no anajo ewo tem bi wo hotel no do a na wo be chichire wo chichire nso a ewo ba bia wo di be kwa akoto wo di kotu ho a oba no nia wo be ka no na wo be tie na ebi nso ekofa wo yire na pese wo titi o muntema wo be fa nia edi kan animu die we wape meko nketen no wape kobi wape efenisen abrobe wachiro nipa no omudin egu we so now the haban na to ho now the kobi no atoso now the abrobe no atoso ube pe aba emu yeduru udi boswa ebe pai abrobe no into pieces na fe wa petudro now the kakra gu hu 7 now the ajaka na 7 nyina eso wi a you hu naked never abane bosso udi abane bosso a e wasem a wo beka wo kan sa asem na ansana ebedu 3 days 4 days no sankrofonu ntokwa be si omuntem betete we be fa na kwan we zo be fa na kwan omun kan bo mu da ya mamre kwan so okay ntimi de we be jamo mre pa ye betu aso okay te ahwefo ye papa togbe havo kabacha ena enne wachereche ye nyama pi ede afa ahahamadro a ye nanano emre bi a etwemu no eno ena omudi omujuma esi womiye no ena yenso yabo apen no se ye besua ede afreni nchen na wonso a wo hwe no wonso wanya emu faso na nia eha obiara no ubetimi eyusi sa ahamadro ede asolve o problem niti asemba ko ade bia ya mekani se ochia onia ewo kwan na wachia ni se obisane se ne ho ete sen se wiase na ye wo mu no nipa ensen hwe emra wo asase so yi na wo se wo de nipa eya adamfo se na be ya ofri asase so anase ohia emoa nipa etimi aboa ye bo apen yen papa na afe na sema etwato ewo ene dwumedie no ode atudwa ede amaye na afe ye de ene dwumedie no aba na wie papa wasema etwato ewo ene dwumedie no yo de bia ni amekane se yen sankofa ye nananu mu amamre na ekofa amamre na ebeboa ye eche se ebinimu etiti ahaban ubisa wa wase me de menye konfo menye bosonfo bisa wo hu se wo ye den na wo hu se ahaban we wo de kan we hu a ebeye se anase wo ye ni se a ebeye se ni nyina afre amamre no mu nti yensan kofa bidamase okay na ye papa aka no yensan enkofa enu nti o se yasua ya na amamre no na ye hu nsusu asopa ewo amamre no mu na yensu ye de di yenye djuma edi amegiso anami amegi dwumadie hu chiame midin eye nakote Solomon Sunday anso se ye besan ahia biom no eni erade eni nanano mu ajam ubesa ti ye ka biom yakra mo nyina bye bye.